for by election ntino ye bre no bi akọ dimu a yanim ten na ye behwe na ye de akọ ye ne prakasa jamadu no ye ne fiti kroti a na ye ho abo afie mu Sompa Asem Mpe Nipa asisama pomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne poma sibire ni ade ama o kama na ni nyina nkamfu ano asundua bu ano ena ye pese ye nonom ewo ye dwumam ye fiefiem emontre so ene ye busuam Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ni a chenku a ye de atumpan ekre ye kasa ase ye ko akoyanim yanim ten ena ye hwe ne no ye nseda nche wo kwaso sanse asem chekere kese baako ewo fie ha ye betu no sre ene abasa na ye de akoyanim kama pa enu tino ye nse ebrepi ye ko ade akoyanim na ye hu de ye beyo ewo dwumadie we eso omna samo bibia boko de bibia boko no so dia kani no bibia ko ene bia kama pa bibia boko ye che chiefo ni ahwefo a ene so manya bre no mo hwe se ne bna ye ko anu ye be de be akogu asi a enche na so na moto akwati aba no ene na ma ye tam na kodi mu ka mo bobo ene we do besu do besere ye sha ye ta wa comedy this time dia batro ne hwa ne be je kire di o we ndi se ya betrantin ayen sem trofontin aye keke kana ye muni ne ya dwen mu de we ya ye tu bi ko bi papa adwuma na manfo ko pa ma no 212 de otia na otia wadwuma na sese hian anokwasem de bo mpa ye ma do bi adwuma no na won so ko wanim unwa bi wo ba bi na so oboa wa na wo mpa ya ma no wadamfo bi wo ba bi na so oboa wa na wo mpa ya no a na de tetete na nkeka abato asem de ya yawo ke nyina ga ya mutu ya enko enim okay na ye wafutu sem ewo fie ha ye brenum ti no ye beka ye ho be ma ye nan abo ye tu kakra na enafutu sem no ye de ebre wo no ense danwa na nsoso ahodin ewum orofo ene ye ka tru obi se ontutu nanamo emfansi yie enafutu sem a ye de atopro so eno no se tutu wanamon efa esisiye esan se ebre eni wa fa pi enu ntino se utu wanamon edisiye a dachi a ankwa mabi no oso ye bebo udin ne de agasem orofo ututu wanamon edisiye ewo wiase asetena animu abrabo ho ye ka chiro bi se tutu wanamon efa siye ewo adwumam free say bemma de wa hoden ani wadwuma na namo awutu na wodi asiye no odofo krobia sante kotoko na kan yo se sika ewon tabai eno ti se wutu anomo ade asiye ewo adwuma ho a wodofo ye kwoti adromra na ya haban dia na eye sika ne de ye bibia dia wodofo kakra bia beba wonsem no ene hweniye na sika ewo ntaban tuanamo fasiye ewo sika semo duru ba bi obi wa wonya sika won hweniye ekokoduru se ehye na ekofom anu de hye adum na de hye adan enu ti na ye ka chiro bi se sika ne de ya ade nyina de a wodofo kakra bia ba wonsem oye wudwetiri no tuanamon efasiye sede beya enhye emfamfiri wonsa wonafo tuanamon adiasiye wa awade anim sanse ababa wan wono na boawo beman wono na ahwe wusukuo nanso so ekoduru baabi no tuanamon adiasiye ana oba bi wo hwa beman na bono ho ka ahwe ne yie pa se konya baabi agina ye no seko betumi aso bema nim no nso apagya no eduru baabi no na wayi no ama orofo wutu anamo adiasiye anamo wutu adiasiye no na anwumre ne se eduru baabi anubone no edo so dodo o papa eno mame ede wakosuku emomonsam ne nanfosem nti no orofo
duru baabi no timi so de ne ho akwa hye no bonim orofo ene ye ka kiro se tuwanamo afasi yie na ebeduru baabi no se wobahwe kuma se montene so a wo mo aduru baabi a omo sesa nade wo fom nya so mabodam wo dubone ene o manom ena aye omo sa eno tiafuto ya de ema o dede bia na anwumere se abrabo bia wo fu se entumi ema won konkan wo abrabo mu no eno ene ye ka kire wo na anwumere se tuwanamo afasi yie na utuwanamo edisi yie ewo wabodiem usika sem ho wadwuma sem ho a orofo daachi ankwama bi no oso besere ede agu Oforisuo na oso waye somebody eno tie ka kire odede bi anwumere se tutuwanamo afasi yie na daachi bi wanye mobo omna samwa yo ya yancha ya tifo na mamencha mame Sarakuba Sarakuba boutique wo soame ebia na fe Sompa nhwe animu no no mana ababe go chabu na yemfa enchia kese ma ne na se kese ma e ma me a ono adwane a eye yentimanko ya wo se friend say oba akoko oba de yentimanko no eye ni sa e friend oba akoko de bo times bia na friend no do bampesi bi wo soame a kire wo no commercial bank ni che owo times bia ye ka se be ko Sunday ama go anwan ama special yenyina fidikesi so na se yenyina na nam na obi ase omo mo ko jade enso ebetima ya aboa no omo mo ko ja no ama special de obi ase ya otu anamon sisi ye megidi ese sam obi aso ne nan onim so okoto gata minti wa so ne nan e de asi ye anya no asem na ye ka sebe obi awani tisani na ye ka no samena da ho a unim enye no ene no hwe ne no wanko wiawo se Sompa Asem Mpe Nipa se etufu se yentutu enansisi yi enye no because obi a onanti bia amena da ho a utumuta hu ne ye ka wabra bomu nan ene esi tutu sisi yi ekwan ya ofa so spend usika ekwan ya ofa so di unkomo ekwan ya ofa so wo wawadim ekwan ya ofa so wo mpratwen mu ekwan ya ofa so sumu nyame eno ne ye che o se tutu anamo esisi yi na namo no ye baabi a e de ye example kire nipa dasane because enne de nipa nam ampa wi ye no so firi mo enye ye baabi a wututu anamo akono ebeboa wo enkomo bi a obi di a kire no ebeboa wo awade bi a wote ase ne ye ka kire na awade ne beboa wo ja wuja awade akono ebeboa wo eye wa wasem adwuma abakwa kosua Asem Mpe asa wo ye adwuma ema wo bo ho dawuro amanfo mmere wo wonkrofo a na nkrofo mbe ye adwuma ho no wo ne omo kasaye ene o mana motuo etesai ebeboawo anamo no ebeboawo edumre bia yenhwe nipa bi Oforisuo se wo se wo de nkwane semina etosra si obeyi semina etosra obi atosemina sra no ho saa ne nkun ba last minute obekwa awie no ne nanim ya kalas bacho ebeboawo start no wanam na wutu afa saa de no enne so obi ho atwa na ewie di mi ayekro enkrofo obi omo ye saa de na si omo sai oto na Asem Mpe asa wo kwa akwhye no unsunsuanso obi ebeba wo so da ache no pacho ebeboawo ya yentra nka enhrohwa nipa ne defedefe nipa wankasa trase ene futu sem ye trase sesese anamo na ye kana nya ye nan o nemo ade bia wo makoma na me ye no ebeboa me ehun susuaso dache se na de bebrem papa na se bebrem bone adwuma na wo mu na wo ye ne kokwasa no anyanya bia ebeboa wo ye beboa baso ni ensem bia wo keka wo ti social media wo keka atem de bia wo di mpanifo bia atem no me pa cho wo future ebeboa wo adwuma wo ye Asem Mpe asa wo di bia toto so bum no aye ka wontie nyate no ma so wo dia wo se wonte so trotro driver wo no mate atem de dia mu twa manfo passengers mu di wo mu atem me pa cho ebeboa wo se ebeboa wo dia e wa o Oma Asem Mpe asa wo hye o mo tatwo ya ye ka o mo a yenka
ye tu omufo a wompene me pa cho maame ne papa me pa cho ebeboa wo ofoso ko na koto se wobi ato ahye ne maame so obu na busa se entete ya ban e no de ma akola no ye ka no ene ye kan obi wo ho a emwa no enso wo ye maame adwuma na sebe wo pe na wo breye no ya wo call interview na sebe ye fa wo no wonya adwuma no wie ye no wa ho keka ne dwese ma wo ye no me pa cho yi wadi a ebeboa wo se beboa de wa wa se mo me pa cho barber shop obi a wabie baba obi a wabie store obi a wabie pub me pa cho pi nipa na eba ho no a wakoya advert ya de bia ye bo ayi wo TV so ne radio so no nipa o mo ba ho no me pa cho entertainment ade ma o mo no ebeboa ebema wadwuma na tumpom ebema wadwuma na wo ye na konkan me pa cho oba ukuna de bia wasesa na hwe wa sebi preduasa wo di na tamato no sebe empasopin ewa abontene nkoma wudi fa okunu no ebeboa wo bema bia no ya oyira wakofa no asebe preduasa woni na tena ya oba na eboa wo anu twa ne nsem keka bi pacho anyanyam bia ebeboa hu sunsuaso ebeboa wo so office ebeboa wo dia eno me ofoso me ka sembi me se no ma bia mintimi nyenkosi awe ne me ntwe ho manso ade bi wa metima ya but mintimi nyenkosi awe ntempa na masesa firi ho e wo kwa bi so enne na boa wo enne kwa bi wa na me ka che nipa da sane a wutie Asem Mpe Nipa afutui ade bi a wo ye bi a osusu se mo bia na ye wo wadwen usual box sa ade wo ya me yemfa mo papa bi amra enne obi apna ne se wo kwa kowi obi wo kwa night ohura tra moto so kokum obi me pa twanyanya bia wo a wutie me nenne unsikan ni ntu a wo de kona pa na ya bo na wo kokum obi ni pa twa enne de sika ne de wo benya wo na me busa wo se daache wankasa baboa na boa wo yire ne wo ma daache ebaboa wo manso na wo twe na ye kache wa wuntie se koyi asem ni free court bra ni yentre fie nsiesie no wo se da me pa twanyanya bia papa ebaboa wo maame ebaboa wo wunua mana sabe prejudice wa wuagya wo no ya wogya o majapade a wode nkura na ko gina court no ya wususu sade ne nya wo dia na so wususu se wunua na wu enti wo kire ne man say yes me pa twanyanya bia no maame ebaboa wo papa ebaboa wo anyanya bia de na wo gye no anya wo dia wo ba usika semunti kromo usika fo munti eni ye usika semunti proto na akura na gye no ya wo de wo so usika nti wako hu nana ne wotwe sika buma nana ye gya ma usika ni no anyanya bia no hia ni wane akwala no se wo suna ni suo sofo mu a mepatwa anyanya bia no enne dia unim se wanya na daachi bi mepatwa bebo wo so hwe na mo wa mepatwa ne start ne sesa akoda na osua ho adwuma no mepatwa anyanya bia wo na sesa te sen ahia ne maame nti wunua ba na akofa ne betra wo nche na wo ye na yakaka de no Adusa mre ye tie Sompa ne ade na akoda no hwe treatment ade ma ade ne namu samra akora bi so aso ta yaka chense nsan ya mafie wono maame na nkasa na ne mate dem edidi but when ni nua ba na enkoye na ni nua ne tese be krokito mu te no wo cheti ni nua ba no ni nua ne bad me pa cho maame in future ebeboa wo future me pa cho bi ye hwe ne ensesa amambu na wubu no MP DC Assemblyman me pa cho nyanyam bia no president akonwa ne yetoma ne no ma wo ye no me pa cho nyanyam bia no eboatima mufo no MP sika e dia ma osefa be ye ma pasua sofo no e ho nto mo no me pa cho nyanyam bia no wasese ne nyina kogu bank ebeboa wo daache ubegya edin papa daache yaw adro bejo atrema ye de wo ye no ni aka cho no wo hwe ne de ebeboa no tentempa na na de waye semwa wa mesopi ene de aka chewi twon firi ho na daache ye won kontabuo e wo yenim ya me daase okay enuti ena nwumre ya asem tia wane se tutuwanamon efesi yie de wususu se wo ye no a emwa wo no eno ho asem ene ye ka se wutuwanamon ade asi yie a daache bi no wankasa na abesere ade agu Oforisuo the nation sanka Everybody young go shira no kan ho na onye okase. Topic area ba nanso de chen wo. A che ni onye badwemba na obeka se wo de chance we because futuo ya de ali pe bia wo bra na abeka oni mu a ye ntontone. Na me nan mi metu obi afo. Tututu anamo ase wa na mo mfa me ho.
Oh, for we are mango. Mexico, you watch we have mango. Sana mi wa memfo binko. Charles Kojo for Braben one way. Nipa ben and in it. Do send an on Tom money. Owu ne amfo bi anko. We call go so man in a Kojo space Fred be ame papa na ye or yeno. One the time so ya walk. So she ni one she ni utim go ye ho hwe. Enti abrabo mu no onipa bi a wasi wiase akwan so no dakoro obeko unya nkoye no ozo ndutu ni ya me emva me ho obi da Jesus ye ne na hwewiem de ade ye script sigareto se de amana harawa nyina sei ye kan ma okoto ojo ga atwere won say it's not good for your health we still also wonom me wantie na ne odadie wo na nyanam tie mi dufoi eva me ho be ndimi nyame na me be kan Jose tutu anamoyi mema mienu ba wakwan mu hu se baako unka hwekura no ama gyeto aduane di unya hwekura no akoso abrew ukonsu no abaje okwan azo wo ye jimijimi wutwi na di na ahia baako oba da bia akata obeba bia wi bon ho wahyehia apaso a woso on ne betima boa na akwanyem ye no se wontimi hwe ne ba me eva me ho bai wontimi di top money mfiri mo ukana aye mmoba na me ma obie ndi ya so odi osu ntutu ni ya woso abawi ase bi wonso so wo abusua ufiri mantam bi utifie bi mu nti wudi ani omaka nyina wunti anyame die na abadi asoso wunti agyae unya wasem afa nkwa na ade beko nyame masem woda hospital ne na wo nan a enye masem ukọ wumi ensa na obi apapa nko na wunye obi mo hwe oba enye masem why ye obi adwuma ama no anko ye na ye ni ye na aso onya enye masem okobo odua nkwa na abewuo waji obi sika me ba tofana de ma no obi e kan so ntie ntwen wo fa futuo masa ogobo odua wu a nkwa wokọ echina aboabo na connection man bi so utu kwan no nso beji adi kan ma watua woka nso so afiri wiase nim emfo bi ho oba so betwi mema di emfa me ho be ma beji na di we mu sika nyina be wura ni mu no wonso betwi adi nyam na betu ufo emfa me ho eto awa na ofa uye obi adwuma ase da bia de obewie wia na ema ode ye adwuma no ye bebusa ase me hu ya ode wia saa chena obebi adwuma onkura be wia bi eho emfa me ho minsua bi menka mo squad ne ho enye masem enti ode ye bra bi a wo bo bia de wa ato obo na sabeta frache for agimi ni mu ye ne a wo ye no a chena ho mframa be ba befo abobo ano na wotua so ka enye me masem etowa ne abeba nze ovan yemze ade bi ayeme ne mabuza ase na ano ye den ne onipa wuguo no eno ana wutwa di yaw ene de motufo papa mitie o mun tie wa tese maka nsem ne o ma mfa anya me de na beso so no mbefa ti me de megina se mfa me ho wo de owu akọ wo anya bi mfa me ho ehia wa fa wo mewu akọ ukunu wuja wakọ wamanamfo okunu bo akoma kama wonamfofo atuma tutu aso ana be ma owesika se na sela won change u ka ma ena obi soso wo tufu ni nika ni bi wanya kuna amana amani bi usi wutie na oja ukuna akọ na china komo de wo ma mi kuromu a wo be fra me amemi ni hwede so abrabozo to dem mo munyimi usa ana so fra wade azeko ona bo nso mo pe enye masem ogoforo ka oko station won ze wei ya asumdie card mbeko wo so wo pensesa wo sika no suntino ogoforo ya anum dia wan du hudam na akoda nche no a esi won kran kwa so metima ya ansa meka ze accident ezin kran kwa so enye masem nyame na ane me wuo nyame na ane me kro di yaw ene de me de me se nyame asem nyame nka ho no onye ogese okay enoti na watutu wanamo enso na watutu wanamo edesisiye ebeboa akwaniansan nyina so 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na etutu wanamo enso efa esisiye na ebeboa akwaniansan nyina so hello. 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 Kevin ye. Pachan. Katachi mientie o. Okay. Anasa mama kenso abo. Pas anasa mama kwen abo. Tutu anamo. Ye. When you are oshame, utie me. Menfo abrabo ntu chacha. Menfo abrabo ntu chacha kura. Cause uko abrabo ni muno. Ube fesi mo. Enyoma bebre.
a bit is a failures, life challenges, and etc. Papa be na obewu na okosiamienu ana akuko baako na omamienu nso ana ayele baako odi kosiamienu ne ban manima ana odi akuko ne manile ana owuye ana afede ne ba penyino ba mani ne papa wuya na odi kosianu ko mani mami se onu amani ndi ana onu amani di e nanso ketwa ne hunu nyansa ka se o se me boss ade ewu ban na echire no menya bi ana ode ko mani mami ana ne mami o ka chen mami se kosua na owo no o mani o mako sa akoko ne nda kosua no so na onto nkosua bebre na omunya akoko bebre ana onye mama ne yes ana omunya akoko bebre ana afedi omukoton ye ana omunya eska bebre enti anka so anka penyini yese anka onu nso benya ska enti munya dofo a wutie me se aya munya ska aya se bibi na echire nso no wonya bi medamu ase no okay enu ti Kevin se ka kusua no ka ode ma akoko hwane ya ka doso akodawi no muzu wadi mfie sei hello Okay. Hello. hello 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 majo so katachie baby afrefre udi Ofoso be me mkasa fi pisi o. pani yenti o Me da wase ni djuma pa. O ye ma pi Ghana man. Da masanso me da mo ase se nyame adom a share nde Friday mu de Kevin bebe studio. Kevin de si ampenyin sam kwa na ka che mpenyin bo no. Kodde. Nyame bie na adwum papa. Ofoso nde wa futu sami de eye sonko. Wasam ya mama kan papa we film. De bia wo kasa woni penyin na adue. Kasa mu odu papa. Papa mu edwum na wo fam sam papa film. Asem ofim anu be ase papa wewui ona be ka busua na abom papa ye nipa bia awale sam tintan a odena no kotumara na asam na eboko we jedi papa ma okone krechi kura de bia ohunu mba na wode ka ewiase ye we ejedi mpa ebisu mba do ebisu ebusua no ntimase de obi anje di mpa wa ati asfasa sido ofosi omu na amenye adwuma ye hwe oni Friday nyame adoma mo de ye twan Kevin. Why? No, okay. Hello. Hello. Oh, what hoodie? Hello. 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 Hello, Tiaka. Oh. Hello. Hello. Oh. I Asem Mpe pese di mani. Hello. Yeah. Ofoso Pizarro ni emedwadu nkinkas. Mate un kandada. Open kasi emetia na macha odo obedwafo ina. Na ofoso de ne odi abasu mo du yi pa. Sanse ewiase se wohwe ana wanhwe na ototo antoto ne mayi a beturu baabi no wanhwa na nkowie oyi sansa abraboy no ya na turu baabi anya bribia na onya second chance enti nipa ankasa no senke ye behwa ana se ye free ye mlant brem na nke ye pida ke behu se abrabo anya de dafo na foso sane ne waka Sompa Asem Mpe Nipa bribia no afutu samu kosu ye mu bi de ye fa ye de chekere to e de boy ntoma no sanse abrabo ye ntoaso na abrabo nso obi dikan san obi abanti no abribia no nsem se ba ega hu behia sa asem wei ye ba chekere ni yie pa na mpokra no se ye bepe botompo anase ye bepe ade bi ne de atum de se to akra ne kata no a na ye de tutu na mo wo wie yase a begidi senka pempi no kiam fu so no ebehwa achen ye papa ye achen
ya wo se ye yam yambra bokon kwan ti duru ba bi Oforisuo afutu sem we amode ba no yemfa sahwefo ye nya asem ne tiefo ye ne mom ye nya asem ye fo na yemfa mo ye bra na mye Oforisuo Pizarro kike so makra no okay hello oh and then what from hello yeah na mo ni adwuma dase media don't ken come to official taxi that give an about udna run about no so pe ya run about no so pe bidi kwamfo anoche ne statue no esi ho ni si o pape apaja ni tina hwewiem apaja ni ti dia hwewiem bodu ya no kura no bodu ya no si kura no na santema tumi sikadwa no waso ayi kura no sikadwa ko fini si kura no den piao then ya mempi ye jere nkan koma santema ura bo si ti abedio na me pa kwenya su nche na ke du ga so bi na stove don't bibi na ko pon tro ba so sia no sia won so adi amekani woni pa bi a wati asasi so ablabo bi azu bebo dia obi abobi pen dadi ni ba flo no so mo hu na wie ye ko si no sensa na aso be no ma obi anum bi a chen wo de na apesa onum no na wie ye su hu de ya mapo de ye wi ni mo de ye loto de ye deyo ni nyina wo hu na wie ye pen eti ade na apesa odu hu ko wura mu na wo hu na wie ye na ebe bua ebe bua de atwaso amwa so a eno futu sem na ba sia ababi film na twu fi ho na da se no okay hello 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 oh hello okay yey okay yey ayere ahidi manisi wate manisi wa na mo fata fufu no akọ mo so TV no so manisi wo so uni dem habi manisi wate me ya pa ofa be ko mo nsa fra phone no abi TV no oba ye e ba jo se producer no we dey na we woko kro no so kokofu ho no ofa jai na oba na spray bi ese gu no ho ai abando na wari o ni ma wari ese yes basket no so ba nya senketo me nim so ko he na kekra ba ofa basket on Friday dey akosi be Monday e bia ka le si bia o e bi so pe bia na esiku so ma me ne dey nya me shira no be o ko wa asem so na producer ye ku ati ase time no consume ofa ba chamate ofa be dire contract ba me chia me post party o te e wochi because I'm say over foot to the bro dey be can say sorry for you but you see dey ene ko se be ba na me share wa dey say onto superguso dey wa so no onte dey hu katia safo Nigeria bakra no okay hello 0355404528 0355404528 and homa ye de edi dwuma eno no san se studio la no edi ani papa 0355404528 na yen twetwe enkombo tutu anamon efa esisi hello Oforisuo yi Ofana bibia aboko de kama pa la no falumba samwa obia gina ne na so ye do ba de na se we wa wo fa se SK Bullets la mena ne e wa de nyina mo do do bo se coffee kum okay we saw the mention me to okay ya no Mr. Asem Mpe on the 14th September o ko we come and what na me ase o cha de no obi ankota obi ankwanta na bia nya na asie som no enkoso obakra meka ense onse adabone ebose ne me na be ma ba ko ne ka no do be bia obi aye bidawo ense na wonuma obi enu bia ense na wo beto ema na wo ba obi pedi eche ense na wo beto kono na wo ba obi bo obi ense na wo beto so re ti ankofo na bla bono nya se se be atade e ko mo no anko ya ba to de ho na twu fi no me nse fata ho na adabo no so bo na se ko ye ma wa ewa akoye ma ewa akobiti obwafia
ɔde ne obi ana yɛ wo wa na yɛ ho eti ami ni na ho ɛti yɛ ni ho yɛ gye ho a yɛkiri sɛ nyame bɛ yɛ ti yɛ pɛ so aba ama fonta yɛ dia we ɛna wɔ fa escape bonus nyame na hene mo ne nyame nyɛ ma. Okay, hello. Good evening, Afani. Maju so eburuka tachi baby afrefre udi. Na ye ti mo fa. Mo Kenya sa fe. Mo se ya be do bi ka futu sen bia e nyame sam na wo kan. Inte se wuti bi. Anya se tintina won ko tu wa verse wa you. Ya wanted to ya detete yen ansa na bible beba eno na ye mu bi ekoka ni nya asem no ase ye ni agene mpo ansa na bible beba so aho de me che yen kasenti ya bible yen kasenie aso ya wo yen tete ya detete yen ansa na watch beba no na priku ene akoko nyine wo wa ye de remre enso ne mini abeka che so ja afa ya fungu ya dini nyina kwa one way dabi eti ya ka futu a we mu nyina ya futu e no na no mo de tete ya me si se ya mu yi e beboa ye pa nya da bia na wan na Abraham kofa ha na we kofa ha na ye dai yiwie na after we ni nyina chi no ya nya su by papa na ye de because ya fa Bible ya na boni ensan ya ne yenom enipa kum ya ne kum awudie ya ne edie kawo enso so be wie no na wan ka sensu so bone ebe ba wo na heaven ni wonpo kora na nka de ya papa na right enso so bone da bia yina ebe cancel ade be chini yina bone na ne yesedi eti mo futu amotu ya nyumre no ya papa bi o ka o se nyame na mbetu ufo anzo kwa bi so no otu ya kopa no Kenya zese yakupon shira sa man no bye bye. Okay, hello. Yey. Yey. Manio. Wahiri. Hello. 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 Maju so eburuka tachi baby afrefre udin. Penny yenti o. No go so that to and then you yeah, secondary school be on university. Hello. Meet you pa. Yeah, yes, that's cool. Uncle, you work fine. Yeah, yemfa number no na yenim enkomo ewa akiri wada roma yemfa number no. Hello. Yeah, good. Baby afrefre udin. Baby afrefre udin. Yeah, but into me. No, okay. Yakuwa kuyanim yebre no. Yeah, we bunu tot and then yebre no bebre koi. Okay. Hello. 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 Good evening. Hello. Good evening. Majo so eburu katachi baby afrefre udin. Yenti o. Yakupon shira opa ni kimapa udina gana ma Keda masipa ni ba yakupon shira o. Meda. Okay, ya for frenu enyina emfansi ha. Na yan kanchiro dede bi enanwumre se. Wanka satana se. Ne susu ne sesen. Sa de bi a wo ya ofu se beboa wo no tu anamo si ye. Na de wo ya ofu se edu beko se ye mu. De wo ya ema brabon konkan emfa ma wo no. Eno so nwo tu anamo ede asi ye. Se birekuo bon na akokɔ so bon de a hyehyɛ ho kama se de be ya
dachi ankwa mano anko sere na wadi mi otete tuba fo ayedan mebo mentaba mu menam soro mesai enam fom yeko computer so dwedie emra sisia Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher, and your friend 21st clinic, and any yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say, oh, be any who can't say, a bus sciatica, the wabi woman was sayare, now what minim emu alpha and omega. I'll be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any majuma. It is a wabim popesa sciatica yare no tia sie sciatica yare no hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia watedi no edi na yawo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eyewo enye de tia sie sa sciatica wotia na anu mami bi se sciatica no akosi Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me di me bato if se di na de no se maame sciatica na di na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo na mo aye mobo yare eye wo na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo wo nante kakra bia na wachia yare eye wo wontimi ne hukum na wontimi ne wo yire enna yare eye wo wo na mo na wo so usisi yare ye wode bia na woto ase tutu yare ye wode bia na wosemu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wogire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so this a 21st clinic no a year 21st clinic 21st clinic sciatica no wo kwa abontin e wonya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrase na ye nhyow na ye nya research mfa woni ehu de no e bia wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se e ya fa yi no to so mama 21st na so at yes for 21st na to so mama fa sciatica originator no fa to so mama na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na fa usem na fa wonantu na besi wo na ase na e kawo na e chu na ye wo je amo ye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ni ensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene numme ne timwa ye ne de adentia eye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotre se kakra bia na emu ka wo de wotimi se enti bi e twon wo na se e twon wo sem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo tie ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pay setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkura bata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akokọ bati obuto nkosia so akokọ batan a obuto nkosia so ye pese ye ben o etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia bia ni nyina bi
it is a one crier say Tantra Hill runabout a 1 year so if Achimota more and eba I say wolf frusro aqua Tantra Hill no one sunny first one a hot na 21st clinic so if Amasama neba now we do Tantra Hill runabout no so I won't sabonkum so and na monso soa mo watemano ye wo Roma calculate asafono and as a Roma asafonechi ho kansoafo obom market obom kwana so new market ni ye chiam and mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no san dan no a and 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu and techiman GN bank dandada no ye kurom and nkranza ye ben children's park mo so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifwe afie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum goso oboase eti abeye simple amount eno so be 0540 311311 0540-311-311 TBM number no say Roimo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 Yangwai 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa baby adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache adi oi honey and about surprise Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules who said down complaining with sisini kokua epe ajiwakade and you drink a sepan and ne mikodi brew a yema mani mema a yokuku ni sisiya drink a sepa Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules Adusa herbal mixture any Adusa herbal capsules emma meme jina brand na eyeme na Adusa ya wasese me brabo bu ye sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ye ya dan separate obie timinumbi ajisa atemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkrato atom Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem the same Kwame again. Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Or be late? Of course. Star 712 hash, star 712 hash. You go be the luckiest. Coffee from Georgia be luckiest. From Tabitha cause she be luckiest. Yeah, you go be luckiest. Nobody know why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame. Send your God down for boom. If you put it so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. 30th Women of Prayer a Kairos Conference a Duolio we a 2025 edition in your way so kukra say your young Christian 5th year anniversary and until you the show focus your pa bra near one prayer near to you we are home for near so and such a young for your good if you say only
diri and until September boso me ne da to so aduno me 20th September and adwumadi no be koso anopa no nkro pepepe 9 a.m. ni ahyasie ebe koso e wo Bethel Presby Church a e wo Atonsu Kumase asemtre da fi dwumadi no so e manifesting in God's glory. Main speaker e evangelist Patience the Graft Wilberforce. Guest speaker e Roye Elino Efe Almano ni enkaneno ni odi obedwumadi e wo Insure FM ene Adum TV no one beto nyum wodwumadi na say Koku Jesi Roma Anchi Sofumami Sarah Minister Seth Achampon ene Frida Boatin na dwumadi no nipa esi ne so e prophetess Nancy Owusia so upemu nchewu bia no a friend 0540103998 ana 0246878221 ana 0542234705 Wana metesa wo ba no se wo kɔ Canada. Woko suku. Na yesi ajapi aba no nso okɔ na nso ono de okɔyɛ adwuma. Me say amanfo akɔ no. Enya gro. Jaye no hwan na de won kɔ saa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akɔ ama no ne de. Wo de obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say you visit and now turn so go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wadobeko. Say ya juma so wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan ewo Kumase, Asafo Labor, Runabout wa, and crying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre so telephone 055550067 and 0249000448. Okay, yakwa yanim ten. When Sompa Asem Mpe Nipa no. The Asantema Ghana fo nyina agi atom medical kan kire wiasema nyina se asisisema po menteme ho ase ena de Yaw Oforisuo Aboagye na pamfo a ye bepe asem no pomasi bere na ye de ama ho ye mahwefo ne atiefo nyina akwa aba biem de wo ba no anya atena se ma me mo akwa aba ya eja aba pa bibia bokọ de bibia bokọ nso enya bokọ sa na bokọ so de enye ko so asisisem no doso ma me firi hin na baaye Eva chao me free na napia haya hwa overseas haya na medemansem ye chira haye me pa chai wakosam ne san ya odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se ye nko omoa pene me da se makosam anyina ne se abrantie bi na pese obu me kwase brantia ye frɛ no sɛ frɛ na pia aya wo ye weda ana pese obu me ososo na de e wo fa he e wo ehwa overseas kwan ye mu a e ka taxi nam so ko na apia kwa na wo kwa wo se frɛ no sɛ apia de ba apia me ba cho de minima ne apia no yenti o ma me ba cho de tie ne se ye ko share no mre bi se onye dade a ye de polytank ebesi so ya ye de nsuo so na begum enti mi kru na di kan e ko nanim ene ne ko kan na o se wate obeye bia ma ye ma wo kire ye se obi de akura si ho a e chia enti obeye de ye ama ye de ye kama ama ye ana obusa ne bo no so obeje ne 25 enti 25 na obusa ne se bacho de obeje ano no nti so ana o se ne se onfa 23 million which is 2300 embra enti e ho na no mikunu yi 1005 ena de ma no wo na se wonye na ode to ase sebe ya ade ne ye penintem na ensuo so ho odin wo fie ntimi so operation nipa makọ nsuo amabre nti wo se wo ye nsuo ne ma me sebe ya me ho bedwodwo me kakra nti ode ma no be boso me na onye ye na me busa mirror say na dade na ya to polytank na si wo because ye de ma na ne yakoto tank ne be si wo okay ache na we na o say wo de tika no so ama na me se ne me amebo anan na makọ honom na makọ hwedi etwie makotie nti me koye no wo adwumam na me chia no no onim me
ana me kire ne se mpacho me na me krubre ni sika se ye hia dade no ana o se wate na ne kra na me se no ache daben na obeye e de amaye ehwo na o ka kire me se 1500 na me kunde ma no nimpo entumi nya adwuma no enti obehia sika ni bia ka ho say no obese ahia ka ho na me bisa ne se me pacho say na obehia ka ho na o se o nya 500 ka ho a ebeso kani sika 5 million ebeso ana me se mate na kire se metie ni yi a de mo de to ase no ye 1500 na kire se tete sika 15 million ena ni no go charge ni nyina say me pacho o charge ye 2300 na kire so asage extra 500 aka ho ama na ye 2000 enti me ba fie na me call ho na o ka sa 500 na me se bra hwe manimu ye sa me de ba da ben na obeya ade na me ya befa because me ho kire me sabi oyire ne me a ana ya me operation nu ma nka ube brama me ti misro ya ade ne ma me na o se wate o sere me obeya ama me ana me bisa se da ben na ye mbefa ana o se o ma 2 days time ana me sinti 2 days time nka nche mirror se o ba on fa car embefa o se ai okay enuti what the car be ko na wakwa fa sanse water is life enuti no se nsuo mankwade a na ye se menua ba de ni abere pensuo woni fie ho na wode adi ne dwuma wodofo asem o krum ha o ye ko 3 herbal center o makache na 3 herbal center o mo na adi aduro nwanwaso bi abadwa so a ye di etu koko ase ye wodofo 3 eco capsules koko master na sabri no omanfo ento na mfantu om koko ase medical can say wo ye over the counter no bia obetumi akwakope 3 eco capsules koko master na so aton ateso mfaso omanfo dodo no a edi ho adanse ye say etu koko ase deku orofo ye kokolina ke badani heba misty heba apidank ye kwa ibenya biato na ye di etu ye yade no enso ase 0546 107 107 0546 107 ye kwa Tabitha clinic you na da bia metaka se ama me ne wansa yade o na edipa da se ni benya so na yade kro ya enu ti ye kwa Tabitha clinic na ye kotu yade ase diabetes na prostate na infections na Tabitha clinic ono ena wo bibiduro nwanwaso a yade bibire bia de pritrimia no kosu na ase no otumi editu ase na ode ma na ahoto enso etumi eba na wose menka nkyero se free screening no so ekoso enya asem keto akora enu ti yenko Tabitha clinic na yekotu ye yade asem anopa no nso ofiti adwuma ase enwumere no nan wapon orofo ahojo daban Cindy's Junction eho ena behu Tabitha clinic 0202 347647 0202 347647 Tabitha clinic Apostle Dr. Megashi se menka nkyero se he okosunsum wo no akwa ya dekoro no aba honamani ode bibiduru akan umpewi opede he Apostle Dr. Amegashi no orofo Amegashi won kasa kwa o sanse de otumi no pa Apostle Dr. Amegashi say ya die bia da fabra na kache fabra na so ye obetu ase no de amaw sanse se ya kan bibiduru pa de a ewukura bi pa sanse ye wo no na ne nsa wamoa no haban ehemu a eya nwanwade pa ya odofo yenkwa Apostle Dr. Megashi o se kuma se pa de a yenkwa makuru old police station ho na Apostle Dr. Megashi o yekotu ya de ase 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Megashi odofo wo CP fertilizer bi odwaso na nanom akuafo agi atom eno ntino enko to fertilizer bia enko na wufudie no enko hwehwe OCP fertilizer no OCP Ghana Limited omo ena dia badwa so a omanfo atu aguso afrance no omo use OCP fertilizer de do ye no odofo omo nyoma no so do so omo mtimiti na bribra eno ti yenko ne ekoto OCP fertilizer ni bi ebebo yi papa na ukọ agro chemical ho no a wo su pe OCP fertilizer agric extension officers ewo ho
busa won say me OCP fertilizer na me kodi dwuma sei obekira o se de ubetumi e de asoso no baye na se orofo se won pese obebo kafi wedi a eye OCP fertilizer OCP Ghana Limited wo mo e de abadwa so 0345909437 0345909437 OCP fertilizer na me kanfo na me de ama orofo gisika tu botoma nwumere Pabibi fatu botoma nyumere wate Sompa sika kese ni nyina nie star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na send the call all networks na select Sompa FM ebe ma prompt messages order for mega cash lucky boss was win big ubeji kese pa Asem foforo kakada ya kwa yanim ten Asem wo enti maame nti akoba asa no o ka kire ne se ukunu ba won fa camera no na ni waduru kozi zai me pa chow me ka kire no no se an yem fa ka no na yem befa na me siyo mi ankasa me hye nani mu no ne action de ka sa asem na mahu se oboa enti mampe ho no anyi mi kofie be na otwe ekọ na yi ne nana ekọ na otwe so na me sa ba me frɛ no se bra ye de ka ba ho ye ba ho dade bi ani ho wokra mpo so ni adwuma mu ho afa me wo ho na nam se wonni ho ya ba ho na ye ba ye mpo na dade da ho mpo a ye beka se ye de a tinke ye befa na ye de akire agya ana o se wate Saturday ye mefa na mesiyo nti ye twam na numre ne betwam ye duru ho no na wa ye na kasa ne ye mu no me frɛ no na me ka kye ne se onja ya de no kra ache because he can say wadi kra wadi awie ache na wa hwekro de abufu onya de pakra ma ye nti onjai no fa sika ne ma ye na yenkoye covid concrete de no ana o se wate o de wate de maka na mse wate ni sese wo se ya wate na o kate phone ko no nti ade chie ye no no frɛ me se o ya mefa na mesiyo nti mikru ekọ adwuma oba na meka kyen se wa frɛ me se o se ya mbefa nti uduru ho no ma peka ne fatum ne fabra na o se wate nti anwumre me ofia na ode bai me dade no minimu menya weda nti minim dade anim nti ode beto wonne no kwasam obi ohu dade bia ya ai dade yi de ni polytank ni nsuo de ano odi o but ni nyina na chese na de ni susua na de no susu all right but no mu sha ahode na ewo mu na enye dade e wo se ye de nsuo esi so no nti ni nyina mu enkoda na ye pe nkrofo me pacho me bre ya me ne bai wono ana ope nkrofo kan no betu amena de dade ni sim ana ye peja ye pe ayifo promba no mo de niema de wo so mo de ye bia mo be ye ne peja dade no anie esi me pachan ye peja si sro nti dana de ne nsuo nim nti promba no ye se wo se ye de nsuo gum ne bia leakage bi ni ade bi wo ho a ohwe na oye ede ma ye nti ye fa omo surprise nsuo no ana ye frɛ omo no mo so mate no mo di nsuo ni ba Sunday and wia no panumre mu ho na me brother ya me ne ba ya tap ne ho total so wo nti nipa na odi nsuo ni ba ye na afro dade no e de pipe na tomo mo gu nsuo na gum na me ba ketua be 1 year so hu ne bra na o pese obetwe na ote ne nchen wo dade na se wa na me ye se me fa me ba na furo because ade no me ana me bo me hu ntome because the way I was so man na esi sheki no na me suro pa but na wanya ye awie me ye ho hia enye ye na me fa me ba no ti me wo kitchen ya me ti zim prekope na me pie ba mpo na minim se ka na o mapake nso no na bia atifri abenti me brother di na me boy se ono na ben wono nti me ba na chese polytank ne dade no ni nipa na otesuru ni nyina agu fom na chese ade kura nche so chese endi 5 minutes mpo nso ni gum na eyema no otia mu se ondum no na eyema nti ono no hwa ogina so no oti se ade no kasa se de begu nti minim na ho na nkasa de minni wonti zimu na mete ya no na mepie baaye me baaye na na bra ne da ho no ma polytank ne ade ni na me ede ba asemu ni obi ba oba be wu ahye eti ebo ne so ana de kwaye ya ni se nipa no hu fast
Eye fast nti ono minim de esi je se wona nkasa no me brother na na wo honom minim de esi wo nti ba ye de na form na oda on to me sorry ana ye so ni mu ne de ni ru a ho na me ka che me ku so on fa ne ko hospital obi de hye chena nko o me pa asema amaye nti wone ne driver ne na ade no na omode ne ko nti o so oja omo wo hospital honom na oba afie se obe nti wo frɛ na ha kakakra na ye hwehwe no ye so ni mu se be ya obi de hye ne ho beto no emfa asem fufuro biamba nti yeso ni mu anti brother no na ye ka kire ne se brother dia wo ye ma ye no sei na dia bra ye na dia na wo ka o se meba ho wo se ye frɛ no sei apia ye frɛ na apia wo na apia kwa yi so o na apia kwa yi so a wo fa taxi ye de ko na apia o kwan mu ho ultra glorious for school na kakra wo fro be posane a ehwa na wo ko a wo left ehwa na wo nti me bis ye ko ho no ye se watu ho ba bia minim so wote no ye se watu ho no nti wakwata ba bi fufuro ana ye ma ye ko hu obi a wonim no na o se ne se ye sere ye obefre no ti wo frɛ no na o so ode to nanim nti omba ho no nti me kunu ko ho ase no wotwam ana obisa ne se na wakɔhwɛ de dade na ye no se da bi no se ne fuka no ma ye nko ne fa wani kɔhwɛ de dade no aye o se obeba ho twɛn wo bi no se to anu ye hwɛ nani ma 4 days na on ba ho enti me wo kitchen last time me wo kitchen na me bag girl ba se mommy papa bi aba ha na me se papa ben ana o se papa bi bag bonachi na me dum mi ja na me rush no ma hu na me se book na me hu no na me frɛ no okɔ ana me se bra pia ana o san ba e na e be hia e enti me hu na me se wa ba on ba go mpo ukɔ umpe nipa kra nkasa no se wo hu adwuma pa wa ye wa nya ade osimanya de se we mfonso na aba enye se bia de ande adwuma bia mistake na mso enye mistake we enye mistake me pama de me se obi ade a me hu mistake ye but ye wo de ye de wa ya ade a te se ahomete enye wamfa dade papa wanya ade pa na ma ye enti ne ye gina bi hu kra na me kire ne se hwe ebi na si ha sei me bu se ye se ade 31 years 40 bia mba ho adenti na wonko a wo de day na just a minute adenati mi abubu abobot sekete edenti a okay abubo sekete dade etime bobo sekete ya asem wo menwa be oda for yenko 21st clinic wate na 21st clinic community sciatica expert no ka sciatica eye 21st clinic we ni free mu enye debi sciatica expert eye 21st clinic na sa sciatica yade no eno na eso osisia na afa osirim una kokom na akosi na asintrim yade eye papa 21st clinic ene tumedia bibiduro etu ase entini watie ni ye odofo ta 21st clinic eba ye no womo na sciatica do magu dem paso no wo pagya wo mon 10 ye di sciatica expert ne ka omazem ya de bibire biada ye fa koda 21st clinic do ntu ase emfa emaye laboratory ne scan mfidia hodo pi massage no so koso enya asem keso kumase ehwa wo basisi wo dabraka ha na odi ni djuma na ye ne Sompa TV Sompa FM no ena ewo abrosa kromu ewo ehwan haya wo boase ubehu no ewo cancer quarter called Johnson enkra so ubehu no sunwane nkranza tachiman 21st kine kozinyi mini 0540311311 0540311311 ana 0249311311 0249311311 or of one no VG Studios medical cancer say si etwa wonfonyini anase uye video bi de ayenkai dum se o maame na ewu papa na ewu na utwa video no anim mfonyini photo no odofo obi wo ho ane camera na nye na eni ABC debi odofo no VG Studio so camera wo yusu no no odene pa o manfo dodo no a na ebo na baso wo peso ate gane afiri mu no VG Studio so bebo pa o won kran malama base first Okroko street no eho ena no VG Studios wo yemfre wo mu 0574715778 0574715778 no VG Studios ena me kamfo na me dia ma adwuma kuo bi dia baba bedan ye se open marketers no mo di dwuma na omo a ohia wo mo no ukura wasi ana se de chairs a enkrata ni mo duru a adwuma no unim so a ebeboa pa na wo se
se ka wonya wo mo te ampa ba me sokoban ampa yo trede pachi number 1 na pachi number 2 ahodwo so te ho a ebeboa pa orofo wo msi akatwa no mu hwam pa adwuma ho den pa ebi aba beto sei no ma nan aboto 0527 996 399 0527 996 399 orofo yeko na yeko pa adwuma ni bi enye wate ye kwon ye kwakọ no makurase aduro na enkane no dudo na ne nananom omdisisi ebuchi ahono entwam wo debi entwam eno ti reko heba mixture no ye kurase aduro ene pipa na orofo yade etumi etu ase ekoko sisi yade no pressure se ye low ana high be ma wo nka se ewo mpam nwurade nyankopon ma be di watam da ye kwani enko pebro eko heba mixture ni bi niamu bobi ye twitwa bi ebetu ekoko na se sisi yade be ko pressure ni nyina be ko afi so betumi ma wo yire asere wo mpa so kama orofo se ye ko pebro eko heba mixture duro ni bia ye ko Freddy Mens kewo yebenya biato Time FM ewo boase Free FM ewo tachimanyo Boga One of God Pharmacy yebenya biato Promise Herbal so ewo adum yenkope bi reko heba mecha ene yedi ho adanse enso edema wo 0248 672271 0248 672271 reko heba mecha ene yekanfo na yede ama osa no asem kese pa ma minti akoba se ebobo sekete no ene je dai adena asai ye we ko sini se abubu asai enye papenti asai nti ehwo no me ma ne ti ase se obetua meka because on me ya ade ma ya within a minute ma ade no ense menya mfasodie bia wo so me bra na so ante afepo no ama na ye kese nti obetua na me kra me kru ye se obakwakoye police report ana me ye ne se we ye ni papa obebe fie na ye ne naka ne boko na de eda bia ye de ato but ya hye nanima oma wo fra na oye no de ato ha wo fra je se nsema okeka no hye bufuo enti ye twa so asa ono de omye ma ne bosome ye twa mu oma ye ma ne na wieye se woni hye ka kire ya yesu ye wo mpanimfo bi wo ba bia wo de wasem da wo mo a omo be hye no mo de nokre ato ba bia da na ye hye nti be last 2 weeks say last week ena me frɛ me nwa na me ka kyene say ade no kra omo mezi sam free fio no mfa nkogu na adwuma mu ho no because me hu kra na makoma ye me ya omo mesisa na bisa ne kra do so na ye dan na do so nkrofo na ekira me de menye but ho no nkoda na me ma omo sisae na wo ho no me de begu na adwuma de gu ni gate na no enti me de meja hokọ on frɛ obehu ye npo on frɛ mpo na obisa say sister na ade na obesisa egu o menya ne dan anase se mi hu yan sa wasisa kra to ogu baabi ho na ye nam nti mi hu egu baabi na adwuma na chi ana me kache mi ku se wo se ye de because ye nti mi mfa mra nhye ye nsem enye de ani kwa se ye anokwasem wo se ye de no kro ye de to baabi a ye de mfa baabi a ye de fa se bi ye msabe ka ye sika na ono so wo se o twa sika ne ma ye onti mi megu ye kwase afala sa na mfa ne hu ni nti ye de beto pani anim na ofre no de ofre no ne de e wo ne on ntam minim nsampote a one ne kaaye na nipa na wotehwe ye no sesi ono so na ho de na pom de tese adom tesi ampo ye ne kasai de bia de ye frɛ no bisa ne say last week no ofre se bra medama sisi se de metimi akọ adwuma se de ne ho ye na sama o kakra opa kye se ye kra nipa na ofri so behwe fom no ye boa ye pena ginisika ne age aye den so far no mo ahyeda amma nipa foforo bi ababa behwe se dade no de ye no ne quality ne tesei me pa chonkrofo bebre aba behwe ama obi won nche kwa ma ye de kire no tese ono asem no ontumi nka bi bebre just nkrofo mu ye adwuma ne bi kura me yate ase dade we nya dade a ye de ye ema nsuo mu ye du ti wan fa dade pa anya a ode wo hawo na ebeba nti de wo ho no na ye de ka balance of 300 da wo say ye de so ye ko fada de na ye ko fada de no na oni ho nti ne nkra na wo ho no mutina kai nim de be fie
omo bedru fie no kresa tipu omo 50 cedi say omo nje so omo di akira be so mu no ana ode balance of 300 ma akra ne say ne master ba on fama no obaya no ama ne 200 master na ekire say ye kra mpo no ye de ne ka 100 cedis ne senka students we ye nsi a enka ye kra onhu ye biem because of ne sika no eti so far no efri said that ye yes no friend one sim baby no otimi keka just o friend na de o kan say ono de oni ho hwe ya fa ho na polytank no na ne ni kwase edi nsu ogum ma ne ye ma just nsema o keka no entasumu tiese wose wo tua wo ka ana se ontua wose ontua no pede do ma meti ase ne se onchia okay na omomudi nso begu mu no na ama no e ba asa nti onchia na kade na kade begu mu ya me se bia ni moja okay dwumadie we da bia me ka cho se ye nche aso ntia asem ye nche sufa ha e ba asa na chief producer ene ne twetwen komo katachi memo akwa aba yeja bia boko de Kristo adom bibia boko abrante no frɛ no bacha me frɛ no na ansana me koma sem so no ma me fa number yi entutwa kwanu na yedidi yedwuma no se bibi etete wa na obi pase osisiw na wonte ho ase a fa bedan Sompa Asem Mpe Nipa na oba number abetimi afrɛ wa so ebetimi no adi nkomo no boboni ye o 0244 80 14 26 0244 80 14 26 anase 0509 43 84 0509 43 84 medas no fosi ko ano ya afumu senior ko kulumba hame ansam ba koma sem so no ko se chitifie sere ho obo ka ya bobo no fofo ni nyina na mentias yo omo no na ada da bia micro betra ho opase nya asem o sa da bio mentias ye se number mo akasam di dwuma no mo bobo use di ya number ye no ya number ya no ye le mani me bisa nya fine so so person heso ano be fumo sa intra number ye obo me da yanko ya asem so yanko asem so e se ma mi di asem no e be dan ye no ye bo medin se ye ne ablante no e be din komo apia no di me frɛ no de to anim sɛ maami ene ne kunu de asɛm sɛ abadan sɛ wayɛ poly tank stand ama wɔ na ɔmo gusu adi nsuo no gumu ɛyɛ adwuma no adeɛ no abu amna obi kura pɔ wɔ so kura asan epla poly tank no so apai nti ɔgye ne sɛi wɔse yan ne kura sɛ adeɛ no abu na mabusa maami ɛkwan a adeɛ no fa so a ebu yɛ anam so sɛ obi a wayɛ adeɛ ma no deɛ sɛ bi ɔne hia nto ɔbɛyɛ adeɛ no ti maami nhyɛ da so de sekan ana so de blade so blade e kotwa ade no se be ya ade no be sey wase me menu kasa kra anye de ana me de to ho nti wo sa frame a chiri no ana ono ka che me say the time am de polytank see so no nsuo no egum no wase nsuo no esenka nsuo e free form nye nsuo a e oka mu a ye di egugu soro nti nsuo na e free ka mu e kɔ no eno na ama emu no ayedu ama dade no ebu na me so okay ebu nti kwa me be fa so a ye benya ade no bi ama wo se woni maame kunu e kan se obey dade no bi e de ama apanati ase ba maame de o se onti ase na me so se yakoba se ye kura ye no mo kan mo mate ase se obey dade no bi ama mo a polytank no a apai no ene nipa na wopra no eno so e be ndai maame se nipa na wopra no de e ka no o ma fo ma de na mum polytank no wona abeto polytank bi fi se eye wo na wanye ne mani yama ade no apai wase ne de me yentimi nka ya yeso mo mani ye da de no foforo e na wode ama wo mo iskom ka so mo jiska pa se kaspa de a oni ska bia wode be mama mi eni ni se patapa abem na se patapa ana abem ndi ye be studio anyumre ye no na me fe ne ka tia ne se e de asem no e ba emframem enti ye be fle no na nchechemu bi wo ho a won so achima ma tiefo atie asem no aka je me se de obeka na waka akire me no oni bibia eye ubusam ya fo sana etie okay fo na me kono ma menchia eye
Kofi Asante meni no kochi na lo driver otanim be adwuma pa okay kemansia driver no yana ka ho odren na dawloma na ma me nyatimi be adwuma woni Accra me tia wo nyina okay nyame hira no trase kakra wate trase kakra pana me besen trase azuka ayazemu losi beverages ifrew na dure man betes no eyensa bi amanfo twetwa bi obobobo bi na wasan di ginger liquor no bi so abadwa so a enya asem keto akora odofo se utwa bi sa no atimi tibi di pintin pantai di besi obi abebaye di odofo dure man betes no ewudwa so ukọ paabo ana support wa eno na for busa pa dure man betes any ginger liquor kotobi ebebua wo na na oso akoton ateso emfaso orofo baby aton so so 0242133577 0242133577 gijaleko and Yaw mamen che ya tifo ni ahefo mo re ya mpacho we de mamen fa kwanye Sompa Asem Mpe Nipa ya so nkakra ebetim di aboa nipa obi bia wo pe ni natena me ma me ba ko ne manyina wa brochi na opobi ye pobi o na me ne betena okay ma me ni nye difficult kra so ma me ya onya bibi wie ya na wadwane ko empo bia na so oden maame ne yese behwe no efie ho na wo tena fie ho se maame no nkasa ne ma so enti wo fa o se ne ba so fa nse maame obetua o ka hwe kama obenya baabi ada nya baabi aba akotena ye be ka cho se tua lad bia na tua wota na odidi kwa bibia e free ti ye Yaw Oforisuo ye no afre me na 0345 0345 40 45 28 0345 40 45 28 obo modern na oba o friend number ye mente oba ko ho me ana me so nsa do ko na ma me na kwa akotena kama okay ebesi uye yaw awon se yenka che atiefo mutie se Sompa Asem Mpe Nipa bi beka se maami kase o si ye ompanimfo bi ho a ye de yasem koma wo mo a ye nchi nipa wa wo ye kanya nsasem na kire nipa ye nchi nipa ye mu nipa emum se odu nyansa beka nyansa na ye no ai da ka bom ni a kire wo kwa no ebi so aye kura so chia na wo so wa tena yen nyansa ni ba ku fotri dia tiefo ntie sa asem we se na ho na ode me ko ne kosi se da bi obi antie yasem wo hyasase wawu otie yasem ankote wo ya nkwande wo nkwande wo ya tie be sire nipa dasane bia wotie se wasem ba ha ne ye kan enya wadwe se nipa no anfo anko buffalo wanfo anko central anfo anko ntino enimu ba ye ne ye kan yansasem na akire wo nti yo obi anim nyansa asem ba ha ne ye frɛ wo a anyansafo no sebe omutu na momba no mani abetranse ade ne ntesa wo woni ma brante bi otafre ye friend Bema bedi de sak similar case bi ba ebra na e wo no ho a enam de nti ama ne Bema bedi de aka boma enne ye fra ofre bi ni ade se ya na happy koye maami bi adwuma sa na mfomso timi ba na de ne mfiamfia ye kan ye no so ba bi ode aba no ne asem ama kenti no mia mehwe na masan ye ne foforo tie asem de na asem ko ya woni me de nti abrofo mo ko manim no broni aye fridge ni TV
Okoto a. Yes, a year daso. Uberusu. Amana ke bia 5 years. Guarantee me boa. 5 years. Se 5 years no anso na say ya fabre be ma ofoforo. Ba yenko aga na ya dane no. Ghana yenko an ya dane no. Ghana ni be kwa koto ade obroni wo de sai we nyina be ka no ho se gikokoto na emom guarantee da so yesei nipa ne kwa o de bia 1 year 2 years. O ko na sa de ne say ya o de ba change the man foforo. Ghana yenko an me ko shop bi. Ma me ne to osusa mbusa no se nra nko an. Ma beto fridge wa. Ghana for a trimodi. Me ka bibia so de to ade ni fa pie free store ho. Ne sa fa ko se okra. Hwie. Me dwene ho se duabo bi ne ya boye ni o. Se trimodi o. Ada ho mfie bebre obi nto no anya ba be ko no. Yaw. Se me dwene Ghana, me dwene nipa wo man mu a. Me ntiase esu hu sa brofo so kwa na yedi o matam. Broni nya sa de we da. Ija brofo o mo life na different. Wase beto TV ni beto fridge ni fako. Wo na time da so no. Sanso na ese ya fabra. Wo be se sanama. Ka brochu bitimi ko use phone. Na phone no de kwa na ko use na de akose phone we foforo abanti monye mepewi na wa yaje de ato abrofo still wo mo ko mani. Ghana he wo. Why you be adwuma? So, and now we adwuma and take even 1 year. And your friend say 6 months. I think say 1 week grand me boy. That day na yaw. Ese kunipa. Nyansa o. Yaw, ajapia, yaw te na napia ho. Mesraw. Ti asem we ye pa. So be ye adwuma nipa ho adwuma pa. Wanyanyankopa ya oduma ma wadwen. Ama odi akosua adwuma, ana akọ ho school kra na, wa wie. Ede na aka biem, eye kasa. Kwa e fa so ede, ye entertain ede, ye nkrofo e be ye adwuma ye ho. Ene obi abia adwuma wo so no akọche fese ne npa ma wo ene de wiase ayede ene de Ghana ayede eye wusuban hwe bebe wo ma wasema bedu hwe bebe am wasema me asem wo me ya enkomo bi wo a enye de e mane ma nyame adom sompa ba be yi aba mo bobo ano ha woti ha ya frɛ Open for Madaroma, Ebia, Mumma Memba, Yabatu wase, and I'm penny for me, Bano Bena, some Nentesa, what the baby now to try Ampia, I catch a money. It's my media say a before. Because you're frono, won't find the Abia, my catcher producers in the Numicasanya day. Now we are some paper. What quiet, dear, a Juma now quiet, 7 bread at the answer, so that day, na Buaberry form. Nanyamian Fefi and a quiet or tertiary, Sabi or Bashir from the Wuya, now be great as in the Kokuna, and Wanya. Kwaku mami Nyankopon e kasa kire ke bebu abone ba no so ti ase fine mami ka se bi se wo se on ti ase ma on me yen foforo e bi e wade a wo ye yen wasuro na mmom bibia ye kasa ye ade wo de ha na san ke de bibi bresi ne wo okay me nya e bi kura na sika e de ba koto no ma no pamche we de madaroma me kura adwuma na me charge no me hu me man charge ne ye ntimi wo de me semo mumwa me na ye nyina nya ne mfanso na mento no ma papa ne mfanye etasi ne we de woto ne na twe manso se wa yade ne ya ne de ade ne kosi ho ne ya na ade na bua begu fom se me nsuo me ka se free fom na nti ade no dade a se report tank si so se wata kwa nsuo kai be si o ne yi nsuo guma nti atimi da no be hwe fom anko yesa eti yenwini nipa na sebo Oforisuo no behwe fom no nanka watuka ba ye bia sister no de ya dai nanka bia koma bi wo ho na no wo madi say ha de na sasa ko ye say nanka ye fe na ekoya nim watra wa masabin prasami aba bedura wa bia wo shop kase say ama udin friends apia abeduru hanom enye fe so obi tie na on kan kire master apia se na yiri tie na se ne babi na si bi tie a on kanche mami obeka kire me say omo pa ombetuma Jessica ne de ama asefa because she ehwemu a ono susu se wubu ni kwase a ne krenso na brofo mo nyimi sa o na kabro ni ntime nya fridge ne ayi mesi on kanche say guarantee aye da so 5 years fa kokoro nsu anu ho na ya fabra wo ka se jimi no magima omo nyimi omo pe customers nyankopon na aye omo sa enu ti na Ghana ye bre no ye nyina ati kuro mu a ya dan mpataku ne ye cheche ho we fa so be na wo sa de we so si ye tie ho ase a me se drum mebi wo a aban abetwam ne do te so anya omo o do omo be ye bia na omo ye na nipa ne ye te omo mu no ye tiri mu odin dodo ye abofo dodo
What be ya juma ajisika about 23 million meboa. Titi sika 23 million. Fine. So officer no ma bi anko ya nka efe utuka no akọ. Na de na ye dan. Eti se obi abefa o car. Na odi akonya accident. Wo ye obi a wo ye nimdifo a wo nim nyansa. Wo kọ abusa nipa first. Me pa cho pray. Was there be? Nyansa ni no. Wo pray. Was there be? Anaka no de kọhwe mpa cho wawu. Yes wo wu car na ase wo so awrade be daase. Sana nyansa ni ya kire no enkomo bi wo ho a ye de na nipa bi ogina nchen hu se nipa somasi wo nim nyansa. We ya de na pia waye. Anasa do mo keso mo boade a ena wutie de abra bayi wa no. Aha ya nyisika wa ha. Eti se de mami ke sente sa. Na wo se wo de o kente sa. Wo so bra bayi wa no. Because mami se wo so wo mpene kura na. Eye kasa. Yesu ebetimi ne mami akasa sa de no aye. Emmom nko na nko e mami yi. So si ni nyina wuja abo no so sese ya. Mesra o yenye ni sei. Na ye ne de nyansa no wunyansa no. Ni aka bom na ntiase ya adwuma. We de odasani betwanya ma. Sebe na adwuma bo bie no abesi TV so, aba radio so. Na chese woto sa na jimisa. Jimisa no de to. Okay. Ya besre na napia. Wadaro ma minimu da. Me pa cho se wutia na obi tia onko kan chense sompa. Na sam da ye ka. De obayi kan ye nyina sem ni papa. O ma ye nti na emom ne besre. Ya mede ma sem obawie no obi a wokọ hye adwuma bia no. At the moment na wutue sika ma nipa no, hwe na attitude ansa. Nipa bu a adwuma na wankasa wakọ no, ya wutue ne kaka wo mu se wo ye nipa. Onkasa nkyere okura yie. Onhwe wanim obi a wode adwuma koma obi a no beginning no ntiase ne the way obesi akasa chiro no because a nipa no wo obi se wo jiw sika bia na de adwuma koma no otesa nipa wa ya nipa boni ni obeche onyansa okay eti ya besre mu a mudi nnwuma koma obi ni mu ntie nipa ne kasa yi mu a ne wo kasa obi wa omu ade obi wa Asem Mpe onfa ho eti se wo tie na papa ni tie na apia ya wo aja ya friends ayi baby mo se friends na apia ho apia no na napia wote apia na napia so agidi eti se wo de apia de abomoden na bra be kirem aha ye nyika pre okay ne yenko anim yaw medase okay we afri Rabia True wo ye adwuma Sompa FM haya wo say happy birthday enkoma Frida okosuku wo Offenso College of Education Frida enche obaba ba ye chirichiri ni we free Rabia True or say happy birthday emfa enkoma Frida nyame enhira na oma nimdia obetumi enso de achira de na dachi ankwama bi no wa be mintri atwotwo wuro. Happy birthday to you Frida, the nature's uncle. Ya radin sha na wonshiro ni pa bia otie inu ya na Asem dai sere radin sha nti ase de mano na yetimi akon akoyeni ya wo ye aduma mfa humobro nya aduma kofo bebere ko afi ase humobro mde ye aduma na desa awie wo aduma bia wo ne ma ya toto ebo a edizebu wo kan no nipa ni ntimi amonko boa ne ho sa case so etungo fo bebere mdo mo nsa show ma no bai se nyame consider no ne ma me problem ma ya abofra manyini ma hwe sa ne ma ne bebere hunu se ene ne koso pa dadie na nka ne mu odene no ka ne nyina ka besi 5000 ba se de nipa na ka na Asem no onya mam 2000 me ya ma so okoye na anyi ya ono o me consider se de o consider no ensi ntu bo ade na 5 billion na 5 billion onya ajai so free so we scan what to big word that na betim de akoya ama na ya anwoden so de ama ne dia eno ne ye kase ma consider will be simple kofu bebre ko sa ha wi mu na sebe dade ye de polytank besi so na do jimi ni mu goto dade amfiamfia we de kosi ho no de ne ha ho because ma gi 2000 ti o se me tonia mese nya bi so de atua men so me ho kanti no akoto ne sa ampa anso na ngeska ne nso me manage ni manya ne amedie na akofa ha kakaraka we di aba ese ukoto sa na de no aside na de no ukoto polytank ubadwene ho amana di utiri mu dam meje ye dai ntu ye papa na ya na anya papa na nso nya papa na aye ko no onim ne sa du vise wo nkwan ye dade du vise wo musa ba bi ante bo foforo ansa na wo ba wa nti ade na wo de sa abo no obi bo wa mobi ne wo nya onto ne bukosi da obenya danso be kwa akogye no akoye adwumafo ko fo bebire wo cases we bi esa na tie
sika ne nso nanso wa bi adwuma otena ho ne no wonya adwuma nti wanya aba no nko ade so bega se menu aba ade na nso ti kopa bi beka ho mfa we ntodade nguo na nipa na hu so okay ene me da sumu na me nya nsuo saa bia 1 month me dia ho bopro ko ba opabosia ba onka so obenya ne obedi o metima ya mama ya ne kama ebi kuro aka che so obi si we no de ya emmoa o da bi ene onimi adwuma uye ni se ebe no de agiska kuma bi no ovia na akofa ha okasi abeda ni jimi so o friends on ka asem de komo we ye di obi tifie we ne nsa no e ka kasi abeda na nima ye se ye bia me consider no me ye na manya ne amedi me mane mfa nko sika de ma adwuma mu anko sa nkwase agudie no akofa ha o de abre no na sa asama ba wi a pa chew mini aba anya dade ye de ye no sika na de ba na esua bana me tra bia se me suma ye se de okase ya operation ni ade na so anya nsuo kakra badam se ankofa de kana ba wi mesere wani die mu a me kopa bosia na mato dade ye wo so do ni bi ni anwode wom di ama enam se me kopa bosia agoto e be so a chen ni ade ma me ndi wo so nu ukun nka mum na nka tank ni mum mmobo eye me ameka minim na enso abaza wo ye nipa afa na owia no abeka ne yawo se nya saa na ye de je na maje no saa e na odi ka ebra me omfiri onko ba bi obeko bia unya ka ne saa wonsa ba shi na mudi vo onkwanzidaw me sam wo faze fo munsuo nyansa ketua bi onkomo ketua bi unim musin age ndi munim kwan e fazo se beta frache e de ya no dua bosi aka muso da bia mbezam je bosi a na go fa ha bi na de aba beto so na sabe top ni si wora dada no na dade emesi wo nam de akosi dade ni anwode ene go antom bamburo wango twam bamburo fence na bambam na mpaya mo unzo no na apai no endi ebe stress sa agro na ya yedi ni ya nyefe ifi football kura ye boye mu ha ha hai yase kwa brania na ntu kura short endi esi po no hwe dade ba fu e de share form ni nyina mu no obi tumi bo short manibu bomb na mene no na mpanyifo bu betre se maso ansu asransa mahu ne emu odo no o ka se nya wonum ne nko avotic ni kura ketu abi no edi emu nya duru saa na ade koye humpo na point tank rubber no nko wo tama goso no mbo na da sai na nsu asa begumu waya abofra wudi wumfie du nwotwe 18 mu ho na uko se uko nsu na ade rubber ya disi mu ne amen ebu ba akwa na obi ani wa wo so awo no sai na wo fam na point tank sunzu no akoye na do anya jenjeje na de we hata so niam we e de azuo so de ade egusi so nipa na fro uke wo de fanse na nimre o de aba fidigasi ese so unim sa ha ye de aba o mu beka bi ofozu beka ba beto wo fa ha on fa nkwasi asem nche ukura nka frɛ o de madam ma mo de mie nhia efe o se ye mema sem ya ye nkɔ no ayi bia we de mra so ne nsa ba bia ne ye ntimi ni asem bia nya wi echina so police say you never go say china bebo omfa police yan go chini straight no nko chiri ma de kronti osi sa apofia no ne ho wakoka sa amara na opeso ka na atwadia ya mezu so we so magi we metena so kra mebre we ho kwesi de so so wa wo de dade we koye nsuo polytank de utabi uti abofo mpe ubentu firi ya adwuma se ya na oye no ade no songo na esi wo no ade no so ahode nim na oye ntententen tudu we si so officer de ne beba ditoro bia mum ye ni komachi adwuma bi wa poma ne nko ya obi aso mensa penti minim ni ameka adwuma abeka se skani wo me ye ne kakra gebe na ma twa kakra di na ma ye afiri ho no e ka de be brawo ye mbechew ye wo krase ne asi ye twa bloss saa ye natie ya de tadan de bloss yi bi papa si god ya ma yesu yanzu ye du obi ka ye pani ate akofirim na nim ane so da ye be ye na okoyi ni kakra no de ma ye twa ade ne 1000 bra ye nya 500 ho ko no ho afeni ye akonta bechem we kura ko adi ye na so chewi we se ugina da bla ni wetu na tie we ye be twa 500 afeni otu ze nipa na saa mene so ye wi afeni obi di sika kese ya ba utwa 1000 na wo koje kese ye no nipa no se man ma ye ne chena wo mfa sika ne mamo unu ya so so ye nwie ne de na wo so gine kakra no o kire wo kotiti bibi firi bibi e ba be wie ka enti ya ba se usua adwuma pon ho a ye fra bibi Brandon ena ma mu ye duru no mama amene meso wonko na gaje ze 2000 van to dade enzipo we mintimi no akoba bi ni aka cheze hokra de 7000 odimini ka beba na chia ma wo 5000 say ye ma no hunu level hunu ba bia wugina na mwa na no obi sim go ye ziman so ba 3000 ontiwe wonko okra 1000 manye obi so 1000 ne de adidi menye
because me na nim ne ekura me na nim yamba medimaye na nim ska medimaje ama ti man fata adi me wunu na megina me na so meyem si meje 500 million ma ngodi ntumi me treta adi yifirim na meye aduma no ma ntumi a wo de tazi ni bedum meye ma me nko wo ke obi atiem ofie ko waje 500 ne send tazi no nso nti ase di ya wunu ba bia wugina wo ba wunu se de obesi abobra ko wanim ye nya wo na nso fa ne ade beto azo ne nko ya na medwi nipa bi hu amente ase ana no ke adu betna ha na said ye wo si di adwuma ho komo na akono yankase adu obi twa obi mpo ha ye de bi ye mfato ho hwe ke adu se de wasi abrande ne ho emodi afutu sem kra ma master fo bi se senkoda besuan wo adwuma kra no ya ye wo mu yie eti ebusasa apia kra obetimi akire obi adwuma mponi obi wo adwuma no kra wo ko mu wanhye da nsua na ye nade ye kekasi ani de obetimi akoto jaade ni bi no wade asoso ne basa no di onima pia bia won kan kire ne se ba bia aduru no ekọ bunum because ya be twia manade otwumutan ye twia manate eti de onim no wo mo na battery enka kire se Sompa Asem Mpe Nipa no ye ka na asem adwumafo no okoye ye no na de tanta no soso ye no eho asem na ye ka na ye frɛ osekura no bra be yi ano soso a wugina na ototo ayampia enne ne wonya ne bete ne bete na anwumre ye sade asem we sa beti bi so bi mu a obete 0551 0551 0548 0548 0345 40 0345 4528 yanko homane so na yanko twetwen komo hello to me hello what me kan hello yentio hello ye pa cho mani o continue for Panipa yentio mebre no ya asa no me contact ko chaje juma building contract ko chaje juma chaje juma ko chaje yo ya na se kana je no what is what ko no kana an so na do waje juma na to ko sa ne za ko kama bibi ya no ko yumbe ngo ajuma no u baje bobo no ni pede ti no omo ya ma no ti no ko ne baby yo ay se ti ya ni ko baje juma ko we ya ni ngo ne komunika pa o maji sa no o chaje juma chaje ni okay what hello yeah kada che ma ne so kakra mai issue by just M1 hello so good evening ma jo so eburu kata che yakoye nim andi dia bala me kasa free kuisina nkarzo okay o na ko pushira ni dia pa di kana ma kasa ntuma ya sire ni ya nse uko di aduma na charge ya na charge ni ida ya aduma na ya meni pa na bia chia obi ko na aduma na afra se o ni pa na na ya aduma o ti pa se na fi na ye na afra mo en ya aduma ye na o kwa di sanga bia fianfia o edi ko ti o ma ni ke ku ni pa sen ka pa se na me di no ni ye masa mo ya mo ya na ya ndi o onko penda dia fu prononce na dimani infamma onja kujina na wata kire na embo na ya na bi nnuanum bi no mde nyoma bi edi agro na ebeduru akire no wasimi hu yanka because dadie we betumi the valuers akogina ho what ma say said dadie we no se de ye stand man nsu a ombeka eti no mkozu ahoma no no akofa na de mfefia we kokunipa hello
Hello. Hello. Hello, last caller. Okay. Penny Payenti or baby afraid Friday. Okay, I'm going to go. Okay, Safri, hey. Yentio. You're saying me and so for the TBR. Of course, no man, because Wabaka, thank you, I'm sure, a papa. A very delta, I'm telling you, about you are going to do from Madiana now and can make up my and cry your mouth. Next year also cry and chill out from the church and that company also. And have why. As you say, on Mike, the uncasters were criminal. A better politician, a better court, obey for. You want to and I would use that to look for target. We are sure. It is a good suit that are not returnable. We are trying to put the no problem. The banana buy a federal glass. You know, no, okay. Now, what 12 free store what the Pia Bontesa the Kokura Yenye? And you bring man whom you're Ghana. Oforisuo Aboagye me no pamfo be pagya yemu na ye kro no Cedar Worship Center Abuafa Kofodu ho no wo Bishop Albert Saki Kwapon oni general overseer nyame asemo emu hwampa na ode ebe